eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Burek, 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 burek. Mam prijatelja, ime mu je Ranko, da bi jedel burek, je oropal banko. Pa dragi Ranko, kaj ti to pomaga? Za boru so kruhi in presliva vlaga. Kaj bo zdaj, ko bureka ni, brez pa stiskati kosti? Malo premisli, možgane pritegni, hitro pobegni in terci Persina. Burek, 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 burek. Burek bi ful pomaga za trebuh, da ni prehlada, a včasih se je treba nahraniti za moč, za ženo obraniti. Ko je letel poštar iz našega Praga, ga je videl sosed in si mislil vraga. Te so divji, te so močni, samo od masne hrane ne postanejo nori. Dragi sosed, ne se bat za nas, od mnogo hrane ne moreš mi to zek pas. A žene so boljše, otroci so mirni, saj ne jejo druge hrane kot pa mesni ali pa sirni. Burek, Pa pa para, burek, pa pa para, burek, pa pa para, burek, da 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 da. burek, burek,